ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯤꯗꯝꯅꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗꯁꯨ ꯆꯜꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯕꯤꯁꯣꯖꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯂꯥꯜ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ खुरुमजरी लक्ष्मी कोंखामना हौजिक अयुकी ममी टीवी न्यूज अपडेट पिजरी पाव संदूर पिजरी फिदनफम ओइरबा लमदम असिगी नुपी सिंगी थौना ngasiगी मिरोलदसु चलहनबा मथौ ताइ हाइना पावर मिनिस्टर तोंगाम बिसोजिना नुपिलाल निंगसिंग थौरमदा फोंदोक्रे। ngasi manipur lengana sinduna marifom doi suba nupilaal ningsing thoram state ki thakta pangthokduna lengak asigi power minister thongam bisojana luchingduna nupilaal memorial complex ta haikalaika tamduna ima singi mafamda ikai khumnaba utki lengak asigi minister MLA amadi tongan ba department ki makok thongba official kyana saruk yaduna pangthokiba haikalaika tambagi thoram adu loiraba matung TG higher secondary school da nupilaal ningsing numit ki mapung oiba thoram pangthoki thoram adu da chief guest oina saruk yakiba power minister thongam bisojana hai lisang sina nupilaal ningsing thauram pangthoktuna lakpagi maruoiba pandamdi ngasigi haugalakliba mirolda matam adugi ima singda leikiba thauna lengjaladu mapung phana leinabani leibak amage chaukhotpagi saktam lepke hairabadi nupi singna hingliba punsi mahingi thak aduna lepkadabani haibase miyamna yanaraba wafamne lamdam asigi nupi singna puwari ki tangka kyada thauna fana laurakhiba thodang sing kaufam thokte armed forces special powers act ki marumda satharakiba myot minai kya lamdam asigi tongan tongan mafamdagi thorakhiba mera paibi singna madubu mayong gyaduna thengnake masidashu natana starasigi socio economic gi fibam phagathanaba nupi singna achoba thodang lauduna lakhi masigi mayek laraba khudam ama hairagade malemda ani suna leitraba kwairamban ima kaithel ahum asini lamdam asigi nupi oibi kayana lauriba thodang asibu ikai khumnaba utpa oina lengak asina nupi singi socio economy amasong bakoida ahenba sakti leihanaba thabak thoram kyamarum leptana paikhalagli haujik tongan mafam tarada nupi kaithel sanaba lengakna ayaba pikre social welfare department ki makada ahal oirabi nupi singda pension ki senfam piba hore handloom and textiles ki makada nupi singi senmilon hena fagarhanabagi pandamda fisakon kyamarum kenthoki balaikrei अंगनवाड़ी वर्कर अमसुंग हेल्पर सिंगदा पीबा थाथागी ऑनरेरियम लिंगाक असिना हेंगत हलै तोंगा मफमदा नुपी सिंग खक्तगी ओइबा हॉस्टल सिंग सानबा सेल काइथोकी बसु लेरे लोइनेना नुपिलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स असे हेना मसक मजू थोंगना सेमजिन साजिनबा लुपा करोड़ अमा लाख 30 की सेंपम्स तो काइथोकबा लेख्रबनी लमदम असिगी दमक नुपी सिंगना थौना फना लौकिबा थौदांग कया ngasiगी मिरोना मखा ताना लौरबदी चौखटपा खुनाई अमा सोइदना ओइरकनी मदुगी दमक अखोय लिंगजल मानबा अमसुंग अखांग कनबा मथौताई मदुतना तंगदु लैताबा अमदे चौखटपा खुनाई सेमगतपदा कुमांग चौकसिन बंगमगनी हाइना मिनिस्टर बिसोजना मखा ताना फोंदोकी असिगुम्बा अफाबा थौना लेबा पागल लेना अमदि लिंजेल लेना लेबा केदमता कथोप ngambagi मफमदा थबक तब मतमदा अखोइसु तुंगी मिरोलना अखोइसु लेरिबा लेकलुदबगे मरम लेते अदुन मफम पुनमक्ता अदुगा तोवान तोवान मफम खदमक्ता थोरिबा इरांग पुनमक अदुगा तोरिबा तोवान बा अखोइगी फिबमदा लेरिबा पुनमक्सिंचे हुजिकती अखोइगी सिरि एनबिडेंसिंग लुसिंग सरकार लाखोदगी अफाबा मखल के पीसफुल ओइबा अमदि डेवलपमेंट वाखलोंदा लाखदबा पुनमक्सिंचे मसी मखा ताना एनहेरिट तवनबा अमदि तुंगदा लाखदबा मिरोनसिंगदा फहनबा हाइबसे अखोइगी ngasiगी मिरोल ना मपुंग फाना फरबा मतमदा ओइरकनी अदुना अखोइ मसी फननबा अमदि तुंगदा लाखदबा अफाबा पुनमक्सिंचे माय पाकना अखोइगी तुंग कोइना लिसांग सिना लेहोनबगिदमता अखोइ मसेन होनमिनरसी थौरम अदुगा मरी लेनना अजित कुमार एलांगबमना लमजिंग लमताकबा नुपिलाल गिलीला अमसो नुपिलाल मेमोरियल एसोसिएशन मियामदा लांथोके नुपिलाल नुमिना लाकपदा मणिपुर की गवर्नर लागनेशन अमसों चीफ मिनिस्टर एन बिरेना याइफापाउजल पिरकली गवर्नर लागनेशन की याइफापाउजल अदुना हाई कुमजाली सिंह अमगा चमापन कुंत्रा मापनदा मणिपुर की निंगथौ अमसों मतम अदुदा मणिपुरदा लेरंबा ब्रिटिश लेंगांगना सेमिलोन अमदे लेंगाक चुपलीदा नमथबिबा थवोंग चथरपगी मायोक्ता मसिंग यामलबा मणिपुरी नुपी सिंगना थेंगनकिबा थौदोक अदो निंगसिंग बाहाइबसी यामना मरम चाइ मकोइना स्टेट दरबारदा थोमजिन की अमसों इहौ हौदुना खुदकता मपालमदा चेंग थादोपा थेंगनबा खंगनके लोइनना कुमजाली सिंह अमगा चमापन कुंत्रा मापन दिसंबर की तांग 12 लानमी संगजिन थिनबा अमसों
nongmai makhokna subada nupi kunmathoi asokapan nangki numit adugi thodok adubu nupilal haina ngasi fawba ningsingli tasengna thodok ado manipur gi puwari da singthaningai oina adumak lehoragani hainasu governor laga nation gi yaipa paujal aduda palli chief minister Nongtongmam Birena Hai Nupilal Numina Lakpada Aranba Kaya Chatakiba Mapangal Kalaba British Doilam Lenga Ke Makokta Lan Hauk Kiba Stat Asigi Thona Farabi Ima Singbo Manipuri Miyamna Ningsing Bada Saruyari Kumjali Singmaga Chamapan Kuntra Mapangi December Tarani Toiki Numid Asida Aikwegi Mathona Farabi Ima Singna British Loilam Lenga Ke Mayokta Lan Hauduna Stat Asi Jeng Mapanda Thadoktuna Kusemge Chak Tangba Thogalibado Thingnaba Demand Tauke Maramaduna December Taranitoi Ase Chahi Kudinge Nupilal Numit Haina Ningsing Thoram Pangtoktuna Manipuri Singge Mathongna Kathokpa Amasung Lebak Ningbagi Magunado Udli Loinana Nupilal Numina Lakpada Manipurgi Miyamda Yaipa Paujal Piri Haina Chief Minister gi Yaipa Paujal Asina Makatari Lamyanba Irawat Memorial Integrated Trust Limit Amasung All Manipur Women's Association Amwana Punasinduna Nupilal Ningsing Thoram Ngasi Nongmai Bungda Leiba Amwagi Office ta Pangtokre Pena Seisaka Loinana Hodokiba Thoram Aduga Mari Lainana Amwagi Executive Secretary Thiam Radap Yarina Hai Kumjali Singamaga Chamapan Sumnataret Amade Kumjali Singamaga Chamapan Kutra Mapanda Lamdamasigi Thona Faraba Ima Singna Malemgi Khwaidagi Sakti Leiba British Lenga Ke Asoiba Thausil Thawongi Mayokta Thona Fana Lanthingna Ke Lanfam Aduna Lamdamasigi Sanmilon Amade Politics ki Lamda Anobamayon Ama Purakibani Jahi Kudingi Nupilal Thoram Pangtokpa Khaktana Layoi Kraba Ima Singna Penbiroi Maramaduna Ngasigi Mirolna Ima Singda Chen Kiba Thona Lingjel Singado Aikoidasu Yauri Amade Makatana Lanthengna Kigani Haiba Wakhalonda Lebaki Oiba Thoram Singda Khong Thangzinwinaba Tangai Fade Purup Masalgi Marakta Kenaba Thamdana Amaga Amaga Nusi Janana Ingtabna Panba Lamdamama Oinaba Punahona Minasi Hanasu Mahanamakataki Thauram tu khakdang pangthokpadana madugi akhoi layu khrisingchina penbi nabagi potsi oidaba aduna akhoi makhoi wakhalol makhoi mathona maringjel lato macha masu khoi sudanongda khoida su matam punamakta loksinjaraga makhoi adugu mathona lingjel lato khoidasu yauri akhoi su thengnakigani haidana akhoi debaki achumba ko samagi tamakta di akhoi punna punjinaraga lepminabasi yam tangai phadaba aduna ngasi akhoi na thauramasi All Manipur Women's Association amasung limit asi khusamnaraga pangthokna sabani Thoram Aduda Lambian Bahizam Irawat Amade Nupilalda Thona Fana Thawai Thakraba Ima Singi Mafamda Haikalaikat Sutamke Congress Party na booth level da Bharat Joro Yatra Pangthoknabagi Thorang Tauba Oina Priyanka Gandhi Badrana State ke Capital Khudingmakta Nupi Singi Khongchat Pangthokpada Saru Yagadawri Amasung Women's Manifesto Pathokadawri State level, district level amasung booth level da Pangthokadawriba Bharat Joro Yatra Asigidamak Preparatory meeting ase December 15 dagi horagani Priyanka Gandhi gi nupi gi khongchat asigi matakta booth level da Pangthokadawriba Bharat Joro Yatra ase thama chopna pangthokani hariba yatra asigi manungda mipung khudingmakta Rahul Gandhi na iba chithi ama amasung BJP lenga ki matakta maral siba cherol ama mipung khudingmakta yenthokani Yatra loiraba matungda party asina district khudingmakta block level convention pangthokani district level ki mifam adu loiraba matungda state level meeting ama pangthokani state khudingmakta rally pangthoktuna state ki congress president amasung hanagi president singna wa ngangani party singi hatjoro program ase January 16 tagi hauraga thani chopna chatharaba matungda February da Raipur da pangthokadoriba plenary session da loishingani Party asigi thoram sing ase state khudingmaki tongan tongan mafam singda live telecast tawduna utkani hairi Moirang Assembly constituency da New Development Bank ki senthang makada paikhaliba Jal Jeevan Mission ki manung channa Fubala Sunusify Kwakta Kuman Amade Kwakta Charangpat ke water supply sing mathang chahi ki May amasung June thada miyam da kusinaragani haina Moirang asigi MLA Thongam Santina Phongdokre Wafam ase ngarang Moirang asigi manung da paikhaliba water supply scheme sing yengshin bachatpada MLA Thongam Santina Phongdokibani PSED Bisnupur Division ki EE Puyam Rambo Wapco Structural Engineer A Gyaneshwar Vishnu Prakash R Punglia Limited VPRLPL Northeast Region ki Project Manager Avinash Nath Yauna Chatkiba Yangsen Khongchat aduga mari lenana Moirang SC ki MLA TS Santina Hai
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोगलिबा जल जीवन मिशन के मखादा कुमजा लिसिंगनी कुनमरी फावगी मनुंगदा युमथोंग खुदिंगदा थकनबा अफबा इसिंग फंगनबगी पांदमदा महागना चाही असिगे अक्टोबर थादगी थबगासी सुबा होरपने एससी की मियामदा अफबा थंगनबा इसिंग पीदबा यादे हाइबगी वाखलोंदा थबगासी तुना लोइसिनबा पांदमदा अमदे मियामना थमलिबा थाजबा शे मांगनदनबा होनरे मोइरांग एससी मनुंगदा BPRPL ना पाइरिबा अतै लेमहौरिबा वाटर सप्लाई स्कीम ना कुमजा लिसिंगनी कुलहुमदोइगे डिसेंबर फावगी मनुंगदा सेंबा साबा लोइसिलगनी हाइना BPRPL ना थाजबा पिरकले BPRPL ना हाइरिबा मतम असि फावगी मनुंगदा थबक लोइसिनद्रबदे मसिगी दाइदा मियामदा सिनगनी हाइनासो MLA शांतिना मकाताके वाटर से 2021 की 15 अक्टोबर वाटर इशू तौबनी अदुबो वाटर से इशू तौबगा हाइरिबा कंपनी सिंगसिगा ACD की इंजीनियर मसा यावना अखोई मफम सिंगसि येंगबा मदि थबक हौननबगी प्रोसेस से चच्चरुरबनी अदुबो प्रोसेस याम तपकपदगी कोई चीफ मिनिस्टर मंगजेगो मंगलांदो मफुं फागदर फारोयदे हाबगी चिंगनबसु लेरकपा ngasi tawrobinga thabak singsi sahi amasida lermi progress di akoi ya pungni musidinga ba government ga public na ta kai mon kep kala legadra ayegi singna ba marugi nuai ta du dei kha ujai BPRPL के NE प्रोजेक्ट मैनेजर अविनाश नाना हाई BPRPL ना मियामना अपाम्बगी मतुंग इना क्वालिटी कंट्रोल तौरगा थबक सूरी BPRPL ना ACS दा पाइखलिबा वाटर सप्लाई स्कीम से MLA शांतिना लोइशिनगनी हाइना मियामदा थाजबा पिकिबा मतमदो फावबगी मनुंगदा सोइदना लोइशिनगनी हाइना सो महागना मखा ताके क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारे ऊपर एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है, दैट इज वापकोस लिमिटेड। जो क्वालिटी यहाँ पे होता है वो वापकोस भी मेंटेन करता है, उनका भी लोग आता है, दे सर्टिफाई, फिर उसके बाद हम लोग का होता है। एंड सेकेंडली ये स्कीम का हम लोग का 5 इयर्स का मेंटेनेंस है। वो जो गारंटी है बोल रहा है 5 इयर्स का है, 5 इयर्स में जो भी खराब होगा हमको खुद ठीक करके देना पड़ेगा। रूप रागगी चोहिगी मिफम ngarang pham khibaga loinana kangluk asigi thabak thorom paikhatpa ngamnaba kumja lising ani kunithoi kunmanga fawbagi nauna thau pugadaba sing khalkhre hare रूप रागगी nauna thau punabagi khallaba sing adude president ta S Naba Sharma, vice president 1 da I Krishna, vice president 2 da Makhon Mane Mongsaba, secretary da Ais Punananda amasong treasurer da J Surchandra Sharma ne haire पंबा याबदी रूपरागा से चाही हुफुनिथोई सूरबा लमदम असिगी इसै नोमाय अमसों लीला ड्रामागी मरु ओइबा थौदांग लौरकपा यामना लीरबा मतम इसैगी सो मफम अमा कंदुना लाग्लिबा कांग्रुप अमने याइफा सिंथा अपुनबल लोब कांगबम लैकाइना सिंदुना सगोलबन कांगबम लैकाइ लेरक मचिंदा लैंडमार्किंग इंस्टॉलेशन तौबगी थोरम अमा ngarang पांगथोखरे लैंडमार्किंग इंस्टॉलेशन की थोरम मदो सगोलबन कांगबम लैकाइ मैरा पाइबी गे लुचिंगबे लाइस्ट्रम मेमना माइकम हांगदोक्तुना हौदोके हाइरे अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुहना फिदम नफम ओइरबा लमदम असिगी नुपी सिंगे थौना ngasiगी मिरोलदसु चलहनबा मथौ ताइ हाइना पावर मिनिस्टर थोंगाम बिसोजना नुपिलाल निसिंग थोरमदा फोंदोखरे Matang ayuki Mami TV News Update lotion jare hen mapawgi damak nungtil pung ani gi Mami TV News Update mining tabiyo. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration